I pozdrav ljudi, s vama je Pakleni gamer i danas igramo novu igricu na kanalu, a to je Red Faction 2. I krećemo. Vjerovatno niko nije čuo za ovu igricu, jer i nije baš toliko popularna. Sad ćemo da ih napadamo. Inače ova reklama, ovo ne može se premota. Evo se čujemo od ove pucnjave. I evo nas. Dakle, na levi klik pucamo, na desni bacamo rakete. I krećemo. Ovo treba da razbijem. Ovako. Dakle, mnogo igrica, cool, skinite je. Pa nisam da ni vidio. Idemo da slušimo ovo. Igrica je isto dosta stara. Opa. I evo me puca, ovamo puca rakete i nas uništava. Jako je teško to da ubijete. Ali ja sam iz prve uspio. Sada treba da ih pucamo ovako i onda ja mislim da ćemo da uđemo ovdje. Hajde više. Tako. Ovako. Ja slušim. Hajde umre više. Će li se ovo otvoriti? Možda ovo ovdje? Ne. Evo početak sam skroz zaboravio. A da, sad će oni da razbiju vrata. I ja ulazim unutra. Dakle, sad se sačuvala igra i idemo u rat. Ja ih samo ubijem svojim raketama. Jer metkovi treba dosta da ih pucate dugo da bi umrli. Sada ovo treba da probijem i da idemo ovako. Ovaj početak znam jer sam igrao da ne bi bio noob. Tako. I sad će ovdje biti pucanja. Ovo dosta me podsjeća na malo na seriju 7 kada ispalim ove rakete. Sada, aha. Kako ih ubijam. Evo ovdje imamo helte i municiju. Isto treba sad helte da uzimam jer mi je pun. Sviđa mi se i ova igrica što možete da uništate ovo zid, na primjer ovako. Kada ispalite raketu. Na primjer, sa adresu ispalite raketu u zgradu i njoj ništa ne bude. Ovako. Ajde, umri.
ti. Uzmem ja helte. I krećem. Kada sam ih sve ubio. Sada bežimo ovdje. Idemo vuda, penjemo se i probijamo. Vidu se te. I sad treba ovo da bilo. Stičevalo. Ajde te. I idemo gore. Aktiviramo ovo, znači ovo sam već rekao, ne može se premata. Krećemo. Plaši me. Vidite kako sam ovo uništio ako sam ispalio raketu. Sad treba ovo da danimo. Opa. To. Sad ovo više nema štit i mi to treba da pokupimo. I sad će da se uništava zgrada. Mi treba da bežimo vamo. Evo nas. Dve godine kasnije. Sačekat ću da vidite ovo, što ovo može se premata. Ali evo vi vidite. We were volunteers, eager to serve as Chancellor Sopot's secret weapon and army of super soldiers. Fighters who were stronger, faster, and smarter than anyone else. But Sopot saw what he had created and feared it. He ordered us destroyed. 2,000 soldiers transformed by nanotechnology. Nearly that number hunted down and murdered by Sopot's elite guard. And in our place, he created mindless abominations. We thought we would be heroes. Instead, we are renegades allied with the rebellious Red Faction. We are a squad of 6, nano-enhanced, united by our uniqueness in a common cause. Shrike, vehicles, a madman with a taste for speed. Quill, sharpshooter, a killer without a conscience. Tangier, covert reconnaissance, secretive and deadly. Repta, heavy weapons, the ultimate destructive force. I am Molav, the squad leader. And he is Alias. Demolitions. Inače vi ste ovi u crvenom Tonight odjelu. Sopot dies. A, evo ga. Evo vas i nekog čovjeka. We kill him and get out fast. I think I hear them. Ali polako i njihovih. You! Inside! Nema Come out with your zubelik. hands up! Looks like we're expected. I krećemo. Sad imamo ovo mnogo cool oružje. Sad ćemo da raznesemo iz zida ovdje. I da ih sve prodakamo. Sad ćemo pokažem jednu mnogo stvar. Pogledajte ovo. Ima čovjek što sam razne glavni. Ulazimo ovdje. You go on, Alias. I ulazimo u ove lift. Take the elevator to the top floor. I'll send back up ASAP. Idemo. Squad, check in. Opa. Ne, ubi ga. Eni sad stive da ga ubija. Sad ću ovdje ovako malo da sklonim. Jer će dosta pucati u liftu. Under control. Strike here. I got rid of the boat, as planned. What do we got for transport? Ovo vrata veoma On my rano. way to get my gunship. Evo vas. I evo ga.
not leave your desk. Security. Znači ova žena je nevidljiva. I know how to handle these things. Idemo. In position. Got it! Nice shot! A ne, inače na CTRL se isto puca, pa mi je lakše. Attention. Možda ne vidim šta je na CTRL lakše od levog. Jedan lopit on je glavni. Crekni, idemo ovdje. A, ovo je neki čovjek tamo, evo ga njih. Avion, neko vozilo, šta je ovo već. Ovdje ću duže da uzmemo municije. Tako. Idemo na ovo vrat ovdje. Got it! Opa. Pogledaj sad ovo. Različite su ovo. A gdje ste kada bacite ove kao bombe? Plaši me. E to kao. Aj, brate. Šta samo izleći? Sad će ovdje da počne. Ajde, umrite. Ovdje su helte. To ću da pokupim. I do ovdje sam ja stigao kad sam igrao. Ono tamo, ono, sranjamo se stalno puca. Try the indirect approach. Sad ja nisam siguran što treba da raznesem. Fuck. Aha. Attention. Anyone found Sad dalje ne znam šta će da se izdešava. to military discipline. Pa treba ovdje. Cause for concern. Alias, back up. Evo je ovo našo. O. Mrtav si ti. Penjamo se gore. Opa. Ajde, šta vas je? O, fuck, ja imam još malo helta. Pravim se da će ovdje... Imam jednu bombu. Odakle su sad ti stvari? Guys, we have a problem. There's a gunship and I just saw a tear on the wall. Lure her back my way. Gledaj ovo. What the fuck? Ga trču raj. Evo, bili su ga. Imam nešto u kutijama. Nema. Šta se guraš, bre? Za svaki slučaj. Tako glupo ne može otvoriš vrat. Uplaši me. Studija. Dajte mi neke helte, jevate. Aha, uzeo sam. Vidio sam te. A, ne. Ne, šta vas je? Getting tired of Se this. štekam ovdje. Vidim te. Live in the heart of Sopot City, inside the public Šta je ovo? information building. Evo tu sad ovaj. Samo molite da je ovo na našoj strani. Jeste. Cashier, the lobby is getting busy again. Šta se ovo snima ovdje? I'm on it, sir. Više se ne For snima. Sopot are repelling an invasion by evil red faction. The gunman is Šta je u fleeing ovoj from my sobi? position now, most likely driven off by brave Sopot forces. Aj beži bre. For those of you who have tuned in late, Idemo one ovdje. of the big stories today. Ajde, nemoj tu da pričaš. Neki studio, šta radiš ti?
ide sad. Vjerojatno na ovu sobu ovdje. Jeste. Tako, vidiš šta je ovdje. Evo mi jedna bomba, lakše. Ni ništa ne Tako, uplašio me. Da tebe da svako uplašio ili... Mislio. Ne šta je ovo. Koji ljudi, ovdje će biti kraj epizode. Ako vam se video, lajkujte, šerite, komentarišite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!